Binisevenalo adaba birta thandang sami brismai disopi non birta thipipen arjit. Karbi Anglong corruptions made kichu pangli masai duanar jap thipen kachisong jia phanchi sik chedang bomlo pusik kasa song nam thepangda. Karbi Anglong Territorial Social Security Associations thi hekpen kasa hamphangasong ningkan ner cap arta kichok mahangki thekarni manja mena asa hemalong alira lon pen katalon mesen ing samjin pen kapachuna birta longdon lapen kasa ing denger cap arta kichok katalona mai samson ing ti mai chapa hempusi kasa konchun bang rangsingna teron ahin pen kachitong dun kasa klem rapet abang phu bang phia tumamen taramsi manpeng karbia poho pen archodet aphi kasa asonga puthak thi hekpen administrative secretary ahin pen thanpa jermi Lapen jasimet pet kasa hamphang asong kiseng nang kok mate amahang pathek nang kok aputha Karbi Anglong jape jahoy aduya hoy mate border kachilang chari dun pami thekjia phan lapen aduya hoy kachara kom nun thekjia phan si kasa amahang pathek nang kok lopusi kasa administrative secretary thi hekpen kachitong dun arara tuma phan klar dagalam the than pachini Lapenang ke leji 2025 aningkan pen ke KEC 30 department sangbong ajat kaching thura saya mo ki claim gi dam le do pusita jongsi kachok che mate aron ri pen akili ki chu pangli mate corruption sasai kachu claim ang thek dukok puluti officers punon contractor aphan punon kasa hamphanga song atup Karbi Anglong ahabar kapamisen jia puthak lang dunding de Arjab thipsi ingtang rak lapen sodak pen kangsai dunjia phan kaikita chisik ding si do puda kasa mai phu samson ingtia hin pen pherangke thengno lam the than pachini news text report b news 7 Non birta non pen arjit. Lapen Tanjung 조사부 건설감에 나다가 개발 조한 번 인중 알롱 Adak kini kardom ani katsam nang songpen ningat wang pen kewang kote ka pinizia tongkang nilidum ningarong akuta mate padana video kardom kajong ini katsa pini lagi kupin pokma puti nilidum katsa hampang songalong bangke ningarong armilo bang suasong Karbi Anglong angkang pira nilidum ketek kiri mati bunit ibu uga biben ingkang siyor ingkang Sri Hira Great Rock kaningkan pen ini Sri Hira berarti labang suada kalong journey mati nilidum ingkang mga siyor ultimo Nonajong at sa leader dili tumangkok ke iconic leader lo lang lintang kay ilu isungar niar ke kita sidul bang administrative chunbang akehai rompi sangro labang so katsa pukimo mate kung sa mahal ng letek ng kokma na piningan ikan anak kiri inang kokma labang suwaro katang ni Briti pa chiheket alang ni pajir nito Karbi Anglong perot ipizay de kanil pansa por ko sa lang kami turo pa pino kasi pili na ang si ni churo yung kachuro si peprang po ni template lilipan plet sekali lilipan nang plet toy ichini kepeke hutu tame lilipan lili ake na lili arviro kaide pos tame arcak asona ipidun lili tumakon chumbang rang sina teron tihay lapen ihinanap hu lilipan
kay kita may kipiri kang ring kapabibin siyopan ng kitang group administrative chunba Joy Rocky Akihay. Lapen lili tumladak at sa pangasonglong ising kikitipan na pen kitem kitang rat at isunglong kada punji pura lili tum kitem mo ang komahot lili sudah tunjireta panini kini kompeke hospitale lili kini tunan ziarat le kompeke ko ibrahim pen and lakay ke adak along ng ipapeng dun may bu terong sangko ke hat lapen nong endong lungajong aku biki halo presiden alang limon na kupong na lapen ini cuma proposal dan lang ipat kupong tak assembly lo VP ini Vice President of County Valdezia ini dum kijong pon Rajes Terong Asangko Kihai lapen nong hejong song nakalo song lo itu kasam hang song lo tentang pen kiri kadam kirim kibi ini tunapan rimbang apan dakenan soro posi labang so rimbang apan ini kijong pon lo utong angco Kihai buku nengki pen ako Secretary Kijong Pondo Hong Terong Asangko Kihai Kasi ladak Central Along Nomin itong kikrepo kilambong Abangku Tatang pinuang sitame Nini ke Dekekte atin situ koklo Sitame Alang itong Kaya kepo sitame Nang isulam ng situ dulpel Nini nga kapatid dulpel Ini dulpel Dan sibilitin Tam konglong ako sa lang itong kanili ingat kong kaya lang itong piniya po di garongan ni pinilitan ng kep ng itok na bangsok media tengno alang itong kanili ingat kong kaya na bangsokin at kung bangsa kami suri atau lang itong pigurilo akhir jumi media po kung nang sirang bumpik kaya so media kiklembang kibang potong hindi kasi dito na ada pun fit ke do na pe ka bien long surat ora at sitame ini do pagisi itu support di kesini ngi do ke do pini untuk 2024 30 December ini 8th anniversary of Republic Day ng Longpok lagi nang itu makan mo nang surap ang situ bukan so lagi ini itu ada kosong kasa lo keklema bang butuh lagi kayak kasini aja kompen tadi yang kerat aja kom tapi especially kacuro lo media ikan tapu pangkiya semua langsung song amahang kepatek abu alas ahu alam ni pensipitung si pinangan ikan temlo arni abe ang bongalong ke dili tutak lepek telepon kung ilong inut si kami lapuson tak ining kibiri dadul si kami dili tuk irire alang dipendalikan si hinya gek ng rokok abutado labang so activities le munipin hutado pero ho ko pinya ni dili petang ta alang itu nang lora ken media teko si kami dili tuk si kubir kan tu ngaba Nasib ini karang so party coalition day bangke ahok pen bangke public right of hand kupiya lo abang so ati pasitak na kok itu kasi dito central committee pen election kasi public meeting long si pido de public meeting long ke ini tu kasam hang so be kilo public meeting long itu ipon muni ka chinrum mo right of hand orang dipaculi halale itu successful tadi. Katsa vision, Katsa dreams, team of Katsa leaders and members tumangko. Kupilo ng kikenana,
kaso characteristics pangsi ini ipachinikan. Ate public of hang ini tung ani ong ka chupe de ini tung katsa iklen intang ulo po dali ke chupe kan me ka di pangsi diri tung ang silota. Ang akama zama lo diri tung bang so katsa iklen tidam. Every members of katsa diri tung nada todi pupe ditang pe kaciru kacireksi pinangat ang kacipe dorsi diri tung klaim bong pangkok. Kasi dili lang ham na ito ng luthang piklatan ko. Dili itong katsa organization na ke assembly hano itilo. Kasi assembly conference purutan ke dili itong public ang grupo. Kasi aronet pang ke dili itong katsa ang pangaswa nga journey bakit muna propis ang pulo 2016 30 December 2016 take dili to formation day lo foundation day lo kasi dili to nabang so journey pa 16 formation kuri lo founder lo dat kacipinda kaso ng naglo dili bina papen alangi rompi sangko tabang so asong karbiang long lo hindi tunta song klem sinang po kacingway hindi tun pinangan at tukot asong amen populo kiir po kopila constitution kopila Indian constitution lo kacimbar po kopila itu karbiang long council lo kopila itu makasimat po hindi tun amen kiir kabarete song amen kiklaim hindi po klire ati rak aksi kiklaim pinansi di pudante karbiang long hey kacirai nang di dongri lompat kacirai nang di pudante ini tu kopila constitution na tempen as yung kitinga kampi tempe po in future of karbiang long kasunod ini ko nakikita sa kanilang lobul po jadi jabhet support lo rada tum dili tum makan karbiang long rada tum sa kami dili tum kan si anigetipen apuson ng paklem long posibilidad sa ang aswang din ang long lo tapos si sulando karbiang long rada tum tadi tum makirupilo lasi ako pera bangke non media kote tum kupipo si foundation day lo de munit kong ilan ma pusinang ituna katay sitabe katsa lagi nili tumanikahan unan pen kasi break di pangsi nili tumakima kasi nili tumakima lagi katsa hampana sa party piposi muli na piposi public abida lo putahay nili tum public of heart labang suar ni muli ong nang di pura muli arong kasi lang mapande nili tum labang suar party ketalon ko na pagkali dan sa pangasong karbiang long ke dili tung ataki junay no tapel jakong kabinay so sitikitan no dili tung mahok pelelang sitabe dili tung pang nangkajak dun tapel dili tung mapang nangkirapun po abang dili tung kasitiklor no pagkalina dili tung katsa hampang nasong lagi non-political party, non-political organization. Hot pinike dengan ningarong ni pinakamasi kolahay activities kachisong leklem lote kasorsar manda masih ahok pel pinike ni tungga ningarong ni masih lahay activities lo pulote song klem ke pini akar jab long sidu ko kamat ate sorsar le rok tiang deng dok masih nili tungang dopan suning rilo nili tum isi katsang pangasong penson thoma kemang bang ke than ponpo nili tum katsa vision posi nili tum isi pilo katsa mission katsa vision nili tum 25 katsa vision 26 katsa mission lapen 27 katsa Karbiang Long Territorial Social Security Association a vision 27 katsa vision 27 posi tu mission nili tum deng ponlo sign ponlo
la bangke corruption abang ni tum chisong kon po la pen Karbi Anglong along bangke hokpet lo ni tum claim lo pinaan claim lo sitami ni tum non la swadak bang la bang so sai dokok pen ni tum asapo kachington son si dokok sitame free patalen mane ake joy pen puta ki PG alama bangke ni tum kicengsi ningkan si ni prang bata jong thilo nili tum lake ako ningkan mi pen bangke ceng ko Karbi Anglong ka forest department ata alo masturu kitem tu cuma ni dalam pertang tu sudah nang kitem sirabu kan cak lam betul sudah proses apa ni orang tu kitem sendiri orang kat kita atau dia hawa ke hai nang le tum nang kar jolam pusaka la se non la so prang jong sitame nar julo la se katsa ningkan kep an nang ke pleng pen ningkan kep artaan nang ke pleng pen nang le tum PPC ki claim lo pu labang solong nang ke jong nang kar pipon dulu la si labang solong pinangan ara dapan claim asai claim pipon lo pu si chago la si non nang li nang kar jolam dala pulo dak van lo alang le tum akirap kilong ye phansi wang lo ni tum malong tani tum da akamata kisung dado ate bang pharo sakuri ke ni tum ta sakuri ke palong PG ba ka ching ki pija ja kong duji ma ve mani le tum bong ta chingwai nang kok king sai nang kok sitame rada tum isi ka kha rada tum isi ning ke the pen si ni tum song la bang so sai he malong wang po si ni tum ke deng nang kok lo la si ni tum lang tum hanta pulo nili tum nang le tum labang so alu wan lo bana tum nang chithan ke duki sung alam ta nili tum deng lo wai pit setame nili tum phan seta apor nang pitha nili tum hanta apor nang pitha the labang so alam kang sai ye phan ke je nang le tum mane phan officer phan chokche ba chok alam wan lo sitame ili tum benta ko song ili tum ta song pinak posi song aron pen ahok mahok hema ko masiki chok chima nili tum tari kitar li phan nili tum han apor nang pitha ko silang le tum maphan kiduk kisung abang ku bang phia tum bang pharo ki bang tum phan tani tum song si chingwai dun lo la sini ni tum nang klep pi inde pu pe lo klem ta klep pi dun lo la si indeng sian nili tum la chiklu yon bak dolo lang tum labang so lam na chithang nang bang ni tum ta joy pen si labang so officially ko ma pan si chitong nang jima product pen si labang so alam nang ke plang ma ba ko ma si lang tum polo sakuri ki jor po alam si wan lo nili tum ikilong bek na inen kan ke pre po tum ke long le kita meni do aparman ta improve elo nili do aparman ka chuyor et po alam ki si wan lo kasi labang so lam ki ke nili tum tamen men deng dun pit no da ati ahok ma hok hema patini nang ji po nili Rubising Ingti lake di da Northern Afforestation adiapo alang li sitami ning misen ning klar sapten silang li lamsak nang pidun lo nili tum phan kali bon ta halabang haru serbang ke thom atum mapha alang le tum representative sini tum phanahang tum singki pidun lo apo selang li ning ke me pen ba ahok pet alang selang di nam ci chak don lo alang tum phan pisung selup lapen accountant na bang pima sitame labang ke pamata nang nelo lapusona bang ke mane mana ke chudang pe claim tam nang nelo pulo alang le tum claim po vet po alang le tum ke thir klong asa puri si chilong po ko bang sini le tum ning the po lo tangte pini berta ke lansing toni koklo domi thakme kurwang thu kardon